prijatelj emisije Cyberzona, Telekom Srbija i njihov portal www.nadlanu.com. Dobar dan. Kao i svakog radnog dana i danas smo tu sa vama sa novostima iz sveta tehnologija, filmova, igara i mnogih drugih stvari vezanih za tehniku. Kompanija MTV kao i svake godine i ovoga puta je odlučila da nagradi najbolje kada su u pitanju filmski blockbusteri i najnoviji filmski hitovi. Neke od neobičnih kategorija su filmski poljubac, najbolja seksi scena, najbolja tuča, a pored njih tu su i standardni filmski par, glumica i glumac. Sve u svemu gledamo naredni prilog kako bi saznali ko je sve bio nominovan i ko je odneo najviše nagrada. Ove godine najviše nagrada poneli su filmovi Lovci na Deveruše i Planina Brokeback. Domaćica večeri bila je glumica Jessica Alba. Nagradu za najbolji film odneo je Lovci na Deveruše. Nagradu za najbolju glumu odneo je Jake Gyllenhaal u filmu Planina Brokeback. Nagradu za najbolji filmski par odneli su Vince Vaughn i Owen Wilson u filmu Lovci na Deveruše. Nagradu za najbolji filmski poljubac odneli su Jake Gyllenhaal i Heath Ledger u filmu Planina Brokeback. Nagradu za najbolju tuču odneli su Angelina Jolie i Brad Pitt u filmu Gospodin i gospođa Smith. Nagradu za najbolju seksi scenu odnela je Jessica Alba u filmu Sin City. Nagradu za najboljeg negativca odneo je Hayden Christensen u filmu Ratovi zvezda epizoda 3 Osveta sita. Nagradu za najboljeg debitanta ponela je Isla Fisher za film Lovci na Deveruše. Nagradu za najbolju strašnu scenu ponela je Jennifer Carpenter za film Isterivanje đavola iz Emily Rose. Najbolji filmski heroj je Christian Bale, koga je MTV publika nagradila za ulogu Batmana u filmu Christophera Nolana Batman počinje. Nagradu za životno delo koja nosi naziv MTV Generation Award poneo je ovoga puta Jim Carrey. Broadcom korporacija je najavila da ubacuje novu 54G tehnologiju u Lenovo proizvode kada je u pitanju 300, N100 i C100 serija notebook računara. Pružajući maksimalnu pokrivenost, sigurnost kao i laku upotrebu mrežne opreme vodećih proizvođača, broadband modeme i štampače, ipak najprodavanija Wi-Fi tehnologija ove kompanije je 54G. Budući da je neprikosnoveni lider u Wi-Fi tehnologiji, Broadcom je pružio svoj dual band rešenje Lenovo, obećavajući svojim korisnicima pouzdanu wireless povezanost visokih karakteristika po pristupačnim cenama. Ako ništa drugo, kompaniji SIS se treba zahvaliti na hrabrosti, budući da ulazi na tržište PC platformi koje je izuzetno nezahvalno. Ona će naime početi da proizvodi nove memorijske module. U trenucima kada se mnogi proizvođači sa tradicionalno jakim brendom okreću drugim vrstama proizvodnje, SIS se odlučio da uđe na pomenuto tržište. Kompanija je odluku objavila na Computex 2006 sajmu u Tajpeju. SIS sa druge tačke gledišta ima dugu tradiciju proizvodnje mikročipova zajedno sa pouzdanim pogonima. Svoje vafere dobijaju od kompanija Elpid iz Japana. Sa korejskom kompanijom Hynix i tajvanskom Overchip Semiconductor kao sekundarnim dobavljačima su takođe u saradnji. SIS posjeduje nekoliko fabrika na Tajvanu gde će se odvijati proces proizvodnje memorijskih modula, dok će se pakovanje obavljati u Kini. NEC se sprema za lansiranje nove serije mobilnih telefona na tržište. U pitanju je preklopnik oznake NEC E373, koji posjeduje podršku za rad sa GSM i UMTS mrežama. Podržani su GSM 900, 1800, 1900 standardi, zajedno sa GPRS Class 8 standardom. Telefon posjeduje LCD ekran od 1,9 inča sa 65K boja, 32 MB interne memorije, Bluetooth od 72 tona polifonije, 2 VGA kamere sa mogućnošću snimanja videozapisa, VAP pretraživač i bateriju od 1000 mAh. Dimenzije telefona iznose 92 x 44 x 20 mm, a težina 90 grama. I za kraj današnjeg izdanja jedna zanimljivost. HP je najavio svim svojim korisnicima, kojih ima preko 700.000, kada su u pitanju kamere Photosmart R707, da treba da se čuvaju ukoliko povezuju svoje kamere na AC adapter ili bazu, zato što može doći do izazivanja požara. Za sada nije prijavljena ni jedna povreda, ali postoji izveštaj o kamerama koje su se zapalile. Kamere su prodavane u periodu između avgusta 2004. godine i aprila ove godine po cenama koje su se kretale između $250 i $400. HP je izdao firmware koji sprečava kameru da pokušava da napuni nepunjivu bateriju, što je i uzrok ovih problema. Firmware se može skinuti sa HP-ovog sajta www.hp.com.
Bilo je to sve od mene za danas. Budite i narednog radnog dana uz kanal Super televizije i gledajte Boje dana. Doviđenja i prijatno.